Dobrodošli u našu 34. lekciju. U ovoj lekciji učimo krupno slovo h, glatko h. Zovu ga i ha. Kako se izgovara slovo h? Znači u grlu stegnemo i kažemo h, ah, ah, ah. Znači prigušimo grlo u izgovoru i glatko izgovorimo slovo h. U Fatihi učimo Alhamdu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Him, Ha, Hi, Hu i tako dalje. Šta nam kaže ovaj dječak? Kad poželiš da crtaš po staklu, stegni grlo i glatko dahni ha. Pojavit će se oblak na tvoj dah, a prstom napiši Alhamdulillah. Fatihu ćeš s njim pravilno učiti i više se u izgovoru nećeš mučiti. Znači to je izgovor slova h, glatkog h. Stegnemo grlo i izgovorimo ha. Kako se piše? Piše se kao slovo dž i slovo h, samo nema tačaka, znači glatko bez tačaka. Pišemo ga odavdje do ovdje i idemo dole ispod. Na početku riječi pišemo ovako, znači počinjemo odavdje do ovdje i vamo. U sredini ga vežemo odavdje, zatim idemo odavdje, ovako, vamo. Naravno, kao i kod dž i h, ova veza može doći i odozgo, kada se vežu ona slova koja se smiju, b, n, t, s i j. I na kraju ga vežemo odavdje, zatim idemo ovako i dole ispod. Ovo je način pisanja. S obzirom da pripada krupnim slovima, za krupno slovo h također vrijede 3 već poznata pravila. Na svakom h ćemo učiti a, pa će biti ha. Na svakom h, n čitamo an i bit će han. I kada na slovo h dođe sukun, a prije njega onda to čitamo a i bit će bah, bah. Na desnoj strani imamo bojanku. Slovo h ćemo bojiti plavom bojom, vezu ćemo bojiti zelenom, znak ćemo bojiti žutom, a ispod ćemo napisati o kojem slovu i znaku je riječ. Na sljedećoj stranici imamo vježbanku, prva 2 reda ćemo ispisati slovom h do kraja, a drugi zadatak prenijeti našim slovima. Nakon što to uradite, pustit ćete ovaj video da provjerite. Počinjem sa čitanjem, a vi pratite. Ha, dž, ran, hađaran, v, ha, j, na, evhajna, ju, ha, l, v, n, يحلون حرير حرير. Drugi red. نحمد نحمد حزنا حزنا صالحا صالحا أحد أحد. Treći red. تحويلا تحويلا يحيق يحيق يحيق. حكيم حكيم. أصحاب أصحاب.
Četvrti red. Rahmanu. Rahmanu. Ja hasratan. Ja hasratan. Subhana. Subhana. Rahmatan. Rahmatan. Nadam se da ste ispravno popunili ovu tabelu. A sada prelazimo na zadaću. Prva 3 reda ćemo ispisati slovom H, a tabelu ispod prinijeti našim slovima. Nakon što to uradite, pustit ćete ovaj video da provjerite. Tahtiha. Tahtiha. Hasanan. Hasanan. Hazzan. Hazzan. Drugi red. Masiha. Masiha. Yuhibbu. Yuhibbu. Isfah. Isfah. Treći red. Nahnu. Nahnu. Ahadan. Ahadan. Hatta. Hatta. I četvrti red. Hakimu. Hakimu. Asbaha. Asbaha. Muharramatun. 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 Nadam se da ste i ovu tabelu ispravno popunili. Hvala vam na praćenju i vidimo se u našoj narednoj lekciji.